Ja sam Ratko Bijavčić, predstavit ću vam danas jedinstveni video u kojem ću vam predstaviti roman koji ne postoji. Dakle, roman ovog trenutka se nalazi samo u mojoj glavi, imam nešto napisano o čemu će se raditi i taj roman se zove Rotor. To je roman koji će biti namijenjen sa više razrede osnovne škole, odnosno početne razrede gimnazije. Radi se o jednom krimiću koji se više manje zbiva u glavi glavnog junaka i u kojem se on nalazi u dilemi što i kako napraviti, te roman prati neke psihološke stanja i ono što on planira. Tako se ja isto osjećam, recimo, imam prasan papir ispred sebe, kao što je ovo, recimo, prasan ekran, u koji ja trebam ispuniti i jedno 100 stranica napisati i imam te iste neke strahove, neke te stvari, kao što ima i moj umak. Glavna rada se radi o tome da je u Sisku u jednoj prometnici, koja je jedna od najprometnijih u gradu Sisku, zove se Zagrebačka, i postoji jedan rotor. U tom rotoru je, pored tog rotora, glavni junak tog mog romana bio napravi selfie. I bio je okrenut leđima prema rotoru. U tom trenutku, on to nije ni opasio jer je bio previše se okupiran mislima oko tog svog selfija, njemu se je desilo to da se neko hvaća, bio jedan prometna nesreća. U toj prometnoj nesreći nastradala je jedna od susjeda, a taj vozač koji je skrivao prometnu nesreću je pobjegao. Taj dečko koji je radio selfie je jedini svjetok tog događaja, iako on nije ni svjestan da je išta vidio, ali tek kad kod kuće dođe i počne gledati što je snimio, vidi da je se neka ta prometna nesreća i ustanovi tko je vozač koji je pobjegao. Vozač koji je pobjegao je otac simpatije u kojoj on zaljubljen. Sad, tu nastaje dilema, tu nastaje sukob koji on sam sa sobom ima. Da li je prijaviti policiji kao očevitac ili pri tome izgubi svaku šansu da bude uspješan u tome da postane dečko svoje simpatije. Ili prešutiti pa biti dečko svoje simpatije. I roman prati tu neku dilemu i te nekove zbivanja u glavi. Kako će na kraju roman završiti? Ovog trenutka samo ja, a vi ćete saznati ako ćete pročitati roman koji će biti objavljen do kraja ove godine. Želim vam ugodno čitanje i pozdrav.